Dong muka krasing jak lamalong Karbi Farmer Association mate pathiek ben KFA asong amahang ketek arani katalon pon. Labang so amahang ketek arani along KAC chairman Raju Tiso lumbayang MSC Johnny Timung lapen khorsing teron samsing hanse XKLNLF P Dili longsing teron dong muka si Sonot Kumar Doloyatung cetong dun. News report Koloni Pen Ruba Bay. Ini yang dari state hospital loan itu tahu betul ini loan turun lagi tapi kalau dalam saya juga itu lebih dekat dengan sekitar sebelum ini ya Rom Benin betul oh lagi jadi apa sih kayak kenang shot dua kado itu pasti apa yang beda yang serap tumpuk pacaran tumpuk itu nggak betul itu kan itu langsung saya di arah antar dulu kalau konsep ini pihak fire pun kalau terus council ada di organisasi yang ada mencari pun dalam milik tentang tahu dalam ini itu apa itu sisi agriculture sisi cooperation pasti cooperation dengan itu penanganan lagi ini kita bukan dalam di video, jadi capek-capek farming nanti bisa organisasi lah. Konsumsi, bagaimana konsumsi ini ada kira terus kita society itu. Serikat semua tak semua orang atau tak semua orang itu juga ketika itu memakai semua orang itu hijau dan jalan jadi rapun dong ekor apa kok belum monopol itu kami kontak ke sini positif nanti kemana media aku coba positif ini di tahun biasa jadi ya sangat kayak kita atau kan ini tu kenang bisa teman kita teman sedang bang saintis teman sedang ini teman kan governance training lapen nane angkana training kami itu pondolo lapen training kita dulu lapen penan department pen sedang mu hotel lupa pen cenglo inki pen cenglo di asu pen cenglo buka pen cenglo penan itu orang yang masih penan kita jadi dulu lapen kan mu soal pen cenglo an sosial kemangan sedang kami terus kau akhirnya itu sekali macam otoriti itu sudah menasyarap itu untuk musim ini. Sekarang sudah sebagai rakyat yang sudah ini kalau rapcangan sepi lah berkenan, karena sudah baik. Itu nasyarap dulu lah berkenan ini sudah nasyarap untuk kami berusaha nasyarap. Kalau di mana turunan ji, kenal itu mata lah pasti takut. Apa di mana turun. Langper kasa song atumpen forest acukomar angohoy fake appointment KP aputhak ning kang samse cepaklang alada nang itu herangke ame kipha ialam di tapala sinabangso herangke me long non itu katsa lo Karbi Anglong Territorial Social Security Association kasih thiek katsa labangso pini herangke me kachupapon along nang itu biuta kapacitat abang kuatum karena bidung pan jadi tempat saya pen suri-suri kadong bijolo lapen labangso katsa pini katsa men pen herang me yelon ka cenderung lagi
assembly committee nili me hulo lapen ladak langher committee president hai ake hai arwal somdero lapen lumbayong constituency committee president ake hai Rayas Terong lapen secretary atum an lapen ini assembly committee longpen kewan jumpi tumanan yang pun tamen itu lang mana chulo nasi pini ini tum pen kabiang long adang pi sulam lu kabiang han kuthot ini tum tan kaciklang pen kan ni pon ko kathil halo lasya kaprek alam ni tum rui relo pi pon ma putakte pinangan ajir kiding pen ni tum la inam kirai kom mate forest department along ni tum isi hini rat apam kehan pi kachisong pi kaningye pi pom do je illegal appointment aputha lasi ang bongolong labang su illegal appointment aputha ni tum pulor pinangan arat atum lapen hala aronle akagos kilong preben kajuklem muhidat atum pinangan aning kibi aning kitipathe ason dolo lasi non labang so nilitum ningi bom lo una hot barat hati song pi bom una hot la pusong thot hot si non sai kamalong je sai phu kadure pena jok forest along pen alam ki klang pena jok pinangan ini tungkal biang long suluk sudah kemon tak izin ko pi pon ma putan de je nilitum ta pinangan pen mat halo ahok karbi longri kirai kom a department karbi longri along me thang khei longri ke chirai kom a department ke foresta isilo isia department lo take karbi long thang kirai kom a department lo lage department jungjung kali lasi karbi long along le khilang pen thengpi thengrang ile tum long da agor ke the ahor mu karbi long topik lasi khei longri ke pivir ke ni tum apran ta pulo revenue department la pen forest department hello ini tum karbi long ma long le khilang ta ke pavir ve ke chirai komji atuma department ki apran ta pulo la son thot si pinangan atum mabang ke labang sumat halo ni tum phan kani pontha ba ke patang pa pontha pule ba ta kita meni tum bihekat kita meni tum pinangan cingbai cingsai si labang suasai kan tum de dulo la posi pinya ni kita mi hopper alam ke halo ke chemi tum illegal appointment po putha ki posi je forest department along ke ile tum border landam lutan ke forest asai kamatum halada asai khu amati kitang ti office ini pada gamham pen ki claim abang format sia bihada kosom sili tumente itu di forest along thengpi thengrang mendang lo lapen ason amung doping lada kosom ki kecilai kom non seta me laban so asai khu nang ki kom de pen jok kadure pen jok ili tum kacin honne nok lo alang ni lekhe sambo alang leke khei longri apharma methang longri long par apharma lapen methang long inglong lo longchor langroi langmek lapen arong sangti akirai anok bikusi alang ni phan letum hoknang lapen hoknang kok lasi labang so putha ni tum pulo ke chengben tame aron ripen illegal appointment kotha council tungta lam theki pilo ke chengbenta ja aronde penyong si komane bangku komane officer komane karbi komane paro thedung atung kachira bukok deputante council authority atum phan nangtung prajin pen nangtung tokjer ditum anang pachini non nang than bek non nitum pader di pin pen action matiala tungke inside on pick poku rat han alam chago
lasi nili tu ning thelo labang so lang li kan ngiat pen council pen authority person na tung labang so ra phan ni ba the pen jong tu ning thepi la pen ni tu ning ting sam tu alang li ra phan lam chak ki pi la ke mesem lo la pen ke joy ke la kali labang so sai kamalang li ke deng ponang cita tani tu ning thelo alang li japong lo alang li claim ponji ko ni tu ning ke theklong lasi labang so